za do ba pe la si no si nya kwa la to do ba ba ta si to la ba do tlo me khe le ke i le garani le chi kwi pho khata kwe sa ya no chi chi mo na ye ki tu le ta yi do lo Pua pomu ni ama tata kukesa te do ni di po pati kini yesu ni ye tu tu lo ba menu aku le ni pati no ki khase ka to khai ni pa ko phe ta ke ro ta ke ke tu ni i la ba menu hu le ni pe he ba yua pe he tho da ma lu ni yo kwa chi kwa sa ni pu a the kwa pomu lo kwa po pha usra ga lo de na ka di ba ni nya ni ta o lu a ba ta ke te ka to ni kwa wa la tu lu ko so kwa ni chi le po mu lo kwa po pha ni so po di la ka le pho da de ka le ma de na mu gi to wi be be ni to ko ba a ko ta ni kwa po mu ni a ma ta ta ku ni so te do ni ji kwa po pha ti ki ni ye sri ni ye da du du ni lo ta le kwa ma ta ta ku ka so ta ma ni asa ro ta le hibu sa ro ta le hibu kwa pu a kla lo ne ka ma ta ta ku ka so le kwa ga kla te klu ne le ma ta ta ku ka so le kwa ga kla ba ni hibu da ne no pho da ne no to me de ne no to me de do ka na ne ka lu ba ni ne ka le ke na ta ku ka so le kwa ga aka ke ti le da pu e pa tra ma de so mo Aku tadi, pokok peso Timothy anak kesal awe ni, kami beda pula lido window, de mi kuala kera ki kuama kesal yo ata mara, kera ki beda tasar gale agri ni, awe ni menta le, menta lido le, liso si punya de beda apa apa, tapi aku patera mati amu do api lo, so Timothy ni amu do api no loe de amu no uniki mi wala alu do tho o so lo ne lo le ka pa o ta sudana la agle aku tani ta le pamada ta ku ka so da ma ne pa pa o ta sudana la agle ta sudana agle mi to o ba ne ne gle ma ta ku ka so ne ne ka ma ha wo ne ka ma blog wi na ka ma lo ma ku sa yo la ka polo pe me kwa bu ka te pele so pitru awe ko la ta le sa pri agwa ta mu pho pa sa ta na yin ni awe ata sudana tu ku de kle ba tu o da ta tu du ta du ba so pa o de kle da ta blog ba ni tho da a to me wi ka sa yo lo ne te da ni ma ta le ta pi ya ba to po ke sa khria ki no the blow ba pa chi be ni no with the ta le kwa po pha ni o da ta tu kwi ta kwi o da ta tu kwi ta kwi ta su ta na to kle ba so